Jadranka i Marko Božinić oduvek su maštali o porodici sa više dece. Oboje su odrasli u višečlanim porodicama i u njihovim domovima ljubav nikad nije manjkala. Moj suprug i ja smo veoma slične osobe, sličnih smo karaktera i imamo tu sličnu lestvicu vrednosti životnih. Tako da on je odrastao u mnogočlanoj porodici, višečlanoj porodici, znači petočlanoj. Ja sam takođe, kad sam bila mala, gledala moje roditelje koji su odrastali, znači otac mi je odrastao sa 2 sestre i bratom. Moja majka dolazi iz 9-člane porodice i kada smo se nas dvoje upoznali, zato što dolazimo iz sličnih porodica, to je bilo jednostavno neminovno. Kada su dobili prvo dete, Jadranka je imala 27, a Marko 37 godina. Tada su zakoračili u svet roditeljstva i upustili se u istraživanje koje taj svet sa sobom nosi. Prvo dete sam dobio sa 37 godina i rođen je u Beogradu 4. aprila 2002. godine. Bili smo neizmerno srećni i zadovoljni. Planili smo još dece, ali sačekali smo neki mali trenutak da se napravi neka razlika. Sledeće dete smo dobili već 29. oktobra 2006. godine. Zove se Nađa, preslatka jedna mala devojčica. Bili smo presrećni takođe. Čekali smo narednih 4 godine da prođe, da dobijemo i treće dete i onda smo bili u ostvarenju svog sna. Rođen je mali Vukan, koji je rođen 2010. godine, 24. januara, kada je njegova mama. Zbog prirode posla kojim se bavi, Marko veći deo dana ne provodi kod kuće, ali kada je tu, pomaže Jadranki u obavljanju kućnih poslova. Kaže da se ne libi ničeg i da mu ništa ne pada teško. Pomažem u svemu. Ne biram posao. Ono što se nametne, to je to u tom trenutku. Ako se pere veš, prostire, pegla, peru sudovi, sve ostalo sprema ručak. Sve. Ne biram. Hteo sam veliku porodicu, to sam i dobio. Sad dok sedim i razgovaram sa vama, držim loptu. Hoću da propagiram sport, da deca više vremena provode napolju. Sa svojim decom provodim puno vremena napolju, vodim ih na sport i sam sam sportista, tako da mogu da kažem da se što više vremena provodi napolja, manje u kući, bilo bi zdravije i bolje. Marko i Jadranka podjednako učestvuju u vaspitavanju dece. Pomoć od baka i deka nemaju. Razlika u godinama između dece je dovoljna da bi mogli međusobno da se čuvaju i brinu jedni o drugima. Baka servis nam je 150 km udaljen od našeg grada. Tako da na početku, da, kada deca nisu išla u školu, znači dosta su vremena provodili kod bake i deke. Sada smo školarci, svi su školarci, tako da se to odvija samo nekim praznicima i za vreme školskih raspusta. Jako nam nedostaje ta podrška i emotivna, kao i, mislim, tehnička, ali sami smo izabrali ove okolnosti i jedna dobra organizacija u porodici rešit će sve te nedostatke. U domu Božinića nema tajni. Odnos dece i roditelja je otvoren i to smatraju svojim velikim uspehom. Kao prvo i osnovno najvažnije da deca budu zdrava. A zatim, mislim da je jedan veoma važan zadatak svakog roditelja da širi ljubav među decom. To postižemo tako što pokazujemo na svom primjeru. Mislim, moj suprug i ja se puno puta u toku dana pred decom zagrlimo i poljubimo i oni to vide. Jednostavno govorimo im da je veoma bitno da podržavaju jedno drugo u životu i da šire tu ljubav. Ja uživam u odgajanju dece, prolazim, čini mi se, još jednom detinjstvo svoje sa njima. Jedva čekam da se vrate iz škole i uvijek prvo ih pitam kakve su obaveze bile u školi, šta se sve dešavalo, a onda uživam da mi oni pričaju o njihovim nestašlucima i šta se sve dešavalo u nekim van nastavnim aktivnostima. Ana Marija je najstarija i ima 17 godina. Učenica je 3. razreda gimnazije i članica baletskog studija M. Savete za rešavanje tinejdžerskih problema dobija od roditelja, dok ona, kao najstarije dete u porodici Božinić, pomaže mlađoj sestri i bratu. Ja i oni, nadam se, trudimo se što više da imamo neki prijateljski odnos, da pričamo o svemu, da rešavamo probleme zajedno. Što se izlazaka tiče, naravno izlazim svaki vikend, kao što moje godine nalažu. Izlazi mi nisu ograničeni,
ali naravno pred svaki izlazak dogovorimo se u koje vreme bi trebalo da dođem. Ima uvek tu neke komunikacije u smislu dogovora. Naravno sve svoje obaveze oko školi redovno izvršavam, bez problema. A što se tiče brata i sestre, naravno kada im je nešto potrebno, ja sam tu za njih uvek. Da li je škola, da li je oblačenje, da li je, ne znam, bilo kakav problem da imaju, ljubavni, ja sam tu uvek. Nađa je srednje dete, ima 13 godina i učenica je 7. razreda osnovne škole Momčilo Popović Ozren. Poput starije sestre i ona igra balet, ali i glumi i peva. Svoje slobodno vreme najviše voli da provodi sa Anamarijom. Ja njih volim podjednako, ali se iskreno bolje slažem sa sestrom. Zbog stvari zato što mi pomaže, zato što mi daje savete. Ponekad uzimam i stvari od nje, šminku i to baš volim zbog toga što je ona starija i mogu to da radi. Vukan je najmlađi, ima 9 godina i učenik je 4. razreda osnovne škole Momčilo Popović Ozren. Kada nije na časovima košarke, pomaže roditeljima u obavljanju kućnih poslova. Pomažem roditeljima u kućnim obavezama i tako što, na primjer, stisam neku sobu, pospravim svoju sobu. Ja svoje slobodno vreme provodim tako što možda crtam ili izađem napolje da se družim sa drugarima. Ili odem sa tatom negdje, na primjer, da istreniramo malo ja i on. Ljubav i razumevanje su recepti koje ovo dvoje roditelja preporučuju svim parovima jer su deca ipak pravi smisao života. Poruka budućim roditeljima bi bila da ne uskraćuju svoje dete za tu podršku i za tu ljubav koju mogu deca da osete prema svom bratu ili sestri i mislim da neće nikad u životu imati boljeg prijatelja nego što će naći u okviru svoje porodice, u okviru tog brata ili te sestre. Da planiraju da imaju veliku porodicu je predivna stvar. Puno sreće i ljubavi se dobija sa tim i neka probaju bar da imaju dvoje dece ako ne mogu više. Ja bih volila da bude više. Da su koju godinu mlađi, sigurno bi se odlučili za još jedno dete, kaže Marko i dodaje da je roditeljstvo ne samo velika ljubav, već i odgovornost jer podrazumeva i brigu za njihovu budućnost. Hehehe